لروج آوای کردستان جبو یکمین جار لسر پوستک فیسبوک دوز لدجی کسکی تیوکرن. اکادمیسیون کرد دکتر فرید سعدون جرودا ورا گوت جبر رخنکرنا وی ج کوالیته خراب بیانان را دسته چاندنیا ریوبری و هفسروک وی سلمان بارودو لدادگاه که ریوبری دوز لدجی وی وکر. دکتر فرید دبیجه او به نشرین کرنا ریوبری خسر و تشیر کرنا هفسروک دسته چاندنی و آبوری ته تهمت بار کرن و تکس کر کوی رخنه لخرابی کوالیته نان کریه و گوتیه دوی افسروک دسته چاندنیه به محکمه کرن. پرسا دادگاه کرنه ده سینور روش آوای کردستان ده به تنه نما در باسی در وی سینور روش آوای کردستان جیبو چالکوانه که جو کوبانه که افنیزی که 7 سالن لدر وی روش آوا دمینه دادگاه گل یا کوبانه داخواست کریه که او بچه لدادگاه آماده ببه دوز لدجیوی هاتیه وکرن. موسا بسراویه ناویوی و سال 2015 و جو کوبانه در کتیه و نهال سویده دمینه جرو داویره گوت او به تهمت تشیر و نشرین کرنا ریوبری خسر ته تهمت بار کرن و دوز لکوبانه لدجیوی هاتیه وکرن. دچم واسترویک باجارکی سویده موسا بسراوی چالکوانکی سویله لگل منه که موسا ایوار باش بخیر هاتی تا چکری حتی کل کوبانی محکمه لدجی تفکرنه؟ ایوار باش سلاو و ریسپکتل بخوینشتا و جهمی تفر شبانه ورا بخوده يعني تشتم مكري تهمت وكو مذكرة دا وكو وداخو ياكرن تهمت من سب و شتمه انه مخبرش گوتنا اما مخبرش که را گوتنا و چه رنگی گوتنا از نزانم لیتشته از زانم يعني از وكو جوانه کی کردم لویدر که دجیم 7 ساله مبون يعني دل من وكو بجاه ميجي مال سر كلمه و سر هرما ما بجم كردستان و روجاوه ام يعني رخنا دکن هگر ام کاری که دبینن اف جهتی هان ام بیجن سر عرضه دستخلات دار هگر کارک بهتر عرضه ام ببیجن وکو رواندنا زاروک کی به وکو سوق خدمات به وکو دبی یعنی نان کی پیس به مازوت نبه اف تشتی هان یعنی باندور خال سر خلقه بن اف افعال هان چید بن و باندور خال سر خلقه ما هي ام رخنا دکن و ام بتوندی رخنا دکن اما يعني ناگه او درجه هان انه وکو او ناد بیجن بسب و شتیمه که خویا يعني نيف خاطرنا محكمة قال يا كوباني تشتك ندين يعني از خوا وكو جوانه كي سر بخوا من نگري دايما بپارتيا كيرا نبهيئا كمعارضة را وكو بيجي حتى تهمتك بتگري تعميل فلان جهتي فخويا تهمت ندين اف تهمته بيتر انه سب وشتم ويعني تيدا يازي يعني مكتوبة مذكرة ما التهمة حق عامة يعني كاك موسى يعني رخنا كرن ما في حركسي يعني ما في تايا منا وانا رخنا كرن ما في انساني حركس تكاريو بكلي شواز اسلوب رخنا كرنه تا بتش اسلوبي او رخنا كرنا ريفبري يعني وقت بيجي حتى كنت هاتيه محكوم كرن يعني تتي محكوم كرن دعوه ديجيتاتي فكرن تشير كرن قوتنين خراب خبر زانی يعني خويا الجمعانا يعني رخنا دبل سر كيفي وان به خطوط نصور الجمعانا هنا دمكو امجي رخنا دكن يعني ام بعين الاعتبار نابن انه كيجان جهات ذاتا جهات يعني حاكم او يار رخنا ببه صفحه ما يعني كاري هاني ام بيجن تسلح دس مدتن وتشتغل دز امسر عدين لكارن تشتكي بكن اب منصات التواصل الاجتماعي يعني وكو فيسبوك تويتر منصات الدنيا هنا مروف تقدر تشتغله يعني ناقه او درجه مروف خورت وكو يعني يكي وكو من از خال ياق اخوان بينهم يعني سب وشتيمه مدركه ايا كان طرفي مقابل ما يعني حتى افتسي هنا بكاري هنا قال لك يجي اداره خرابتر راد بالتجي قال لك كرد ديس انوا يعني ناقه سب وشتيمه بس خويا الجمعه يعني افدكافه هجرت التوصيفه كي باداره دي تبيجي نشرعيه يا جهات وانا مدنيه وعسكري ترخنا بكي دكافيد بندك الجمعه هي فيرد بجن زم وقدح فاونا باش اما يعني تأمن الويدري تل سويدي تي بتشي المحكمه حاضر ببي يعني اشتخ وسنك وبتشي كوباني المحكمه حاضر ببي
بالتاكيد ناكك در بخوينا از دار حاضر دبم و چه نابد دعوه كولو ده يعني از يعني حتى وقت دبجه محامياك يعني افوكاد كيش بو خو بشين مش بر دعوه جزائيه حتى از خو نم وجود بم وكيل نكون باش برم دفاع بك وبخوش سكر كرنا مذكره خدا هاجر تني وهاجر تو وكيل كيش بر خو نشيني اما اجراءات قانوني بحق تبستينا اجراءات قانوني جو حكمك غيابي در كذا بحقي من باشد يكي ببي مثلا از دي صار تهمات كواني اصحاب ناب محكمات يعني اعتراف بيناكي قبولناكي يعني تراس عادل نابيني ما هاگر کسی تهمات از بکاره کی نی شرعی رابومه تهمات هانا راستی مکری اره بس اما تهمات مروف بچوچک بکی يعني انه سب و شتم اویا نه لیاقه منه و نه از الخداتین هر محکمه حاضر باشد سبه كنت بتشي كوباني زيارت احتمالات بقرن بالتاكيد از يعني افيا بلكي افيا غايته جي انه خو كسي كيقولوا يعني كارب الضغطيل تبكن حكمك غيابي بتقدر خجبو انه مستقبلا النكاري وري خدي خاب بيني وذاتا ايه يعني اف شرا ام رخنات كاكتل بخون يك وكو من مثلا اف كاري هانا كود بن دما مثلا او جوان وان ايريش السيمال كاكرن از وي دمي هات ما هولير از 20 روجال هولير ما واز بيچو ما 7 سال نبو مخادي خو ندينا از بيچو باو دي خاب بينم يعني جبو او كاري هانا السر عرده دبون معبر هاتا قلتن مثلا ضرر مديت از 20 روجال ويدا كيما فام مجبور الرخنه بكن افكاري هانا السر عرده دبن وكو اف محكمه بيج المحكمه محاكم اداره ذاتي جيشكي يعني اولى بوانا افتسي هانا بالراستي روج وشف در تفن رموز كردي وقيادات كردي وقال كرد جيشكي شتيمه دكن وخبر شواره ديفيجن اولى بوانا حكم دجي وانا داخل وانا طلبه محاكمه بكن وكاسي هانا الويدر كد من نيك وكو من 7 سال مبواز دربما بله موسى بسراوي چالاکوان سویل جب باجار واسترویک که سویده میوانه